Helo Sgoil-àraich, cymra hasw. Mi noch sgyfal sy'n gyma. Sydd lwan i hawn yr eist, agos ha mysio sio son eisiau gaif bec yn mygyn yn niawsach ag a hasyn i'r chwrswas y vlog gaif yn hach yn sio. Nes i sy'n gyfel a bec yn jeffrich yn hach yn sio, is gas gyfel chafwr hwla bat opa ba hach yn gaif, cochialche is yn pròiseact Eadar-Ghluasad ac ein. Agus hasyn is gas gyfel fysach yn gyfel cwtjacw gofi gar ffagal sy Sgoil-àraich. Agus bys i'n gyma bron o'ch mae gen sy'n y canting chiri raif, sy'n falaf go clas y hen. Agus cwtjoch ha sgolar yn eile y ti'n istrach yn Sgoil-àraich. So has ni dianu pròiseact bec Eadar-Ghluasad ach am yw hwla dyniacw y gwybod yn dyn rwyd. Agus has ni dianu pròiseact yn blian y sio ha styrti lior a ha sy'n gymaiol o'ch lior a ha corder ein i gymwr ys y Sgoil-àraich agos ha cwtjach yn i'r archega. Sy sio yn lior ha sy'n ydol y hirach mahen le Michael Rosen. Agos bi cwtjach y iolach sybiol y cwtjach we're going on a bear hunt. Nysio ha fwr hwla cael a ha cyn gaif yn hach yn sio cochiat yr isyn stori sy'n. Chan ie giroch sy'n a ha gianw y pròiseact sio a y hwla sgolar yn y dynedion a ha Ghluasad Sgoil-àraich no Ghluasad go clas y hen. So mae'r sy'n hi sy'n gyfel PowerPoint awn cwtjoch le slides a fys y hwla sgolar y cwpr a chan i'r ac yn y bec yn jeffryd sgas gyfel ac yn y galeg agos biolo. Agos, ha cornig dynedion son gymisio eisiau y tocal jalafan gan y rwtyn y fysio gianw agos gymisio gianw tweet. Agos stoc yn nwrin gaif sy'n y gianw cwddr i mommy, no daddy, no cwtio gyda sy'n ac yn cwrdd sŵas na jalafan ac Twitter ach a ffec dyn ni erffach dynedion defa eisiau gianw. Agos mae hasio son sy'n y gianw sio a hashtag a hawn son tweet. Hashtag bear hunt Eden. Agus chwrs sy'n ysdiach, sy'n gyfel dyn ni erffach dynedion tosg ag y gianw sio mae'r ha. So ha mi nochus concord sio raif. Mums and dads, I'm just going to say this in English so everybody understands what I'm saying. This week's learning is a little bit different. We have put up our learning grid as usual, but also you'll find there's a PowerPoint up this week with slides which you may already have seen from the City of Edinburgh Council's transition project. We've translated the slides to Gaelic and used the activities in our grid and supplemented our grid with lots more activities, all based around the book We're Going on a Bear Hunt, which we luckily have in Gaelic. It's translated to Gaelic. Hashin Dola Hirich Mahan by Michael Rosen. So all our learning this week is pretty much based around that book and will be in the weeks to come. So we hope that children really get into that and enjoy it. So children all over Edinburgh will be doing the same transition project and will be encouraged to do the same thing. So regardless of whether you are joining us in nursery next year or if you are moving on to primary one, all these activities should be suitable for your families. And City of Edinburgh Council are encouraging people to share what they're doing on Twitter, and this is the hashtag that they're encouraging people to use along with any photos that children have taken of their bear hunt activities. So I really hope that you enjoy that as a family and that you all get into it. Cheery and drasta, hymysio falaf, smart fec and cheery.